جار كسلاف لو بنت تماشاوان بريز بولتنا كانو اجوار به پیشکش کرن و اف جی سرنوچنه جدرن راگاندن دانازانین که نزدیکبونا امریکا و ترکیه و دوربونا ترکیه و روسیه پیشاتین داوین حما و ادلبه ده آتا خویا کرن. گره بدرسان دبیجا کرد دو کمیته دستوری سوریه ده بجدارن تنونرین پیدی و قصدید نابوان دنینه. جیمس جفری اشکره کر که ولایتین یگرتی و روسیه دانوستاندنان درباری دیتنا چاره سریه کش با سوریه دکن. دورا سوریه ما فمروان ده راپورت که خود گود ده 4 هفتیم بوری ده هزین روسی و رژیم 24 آواهیم پیزشکی آرمانج کرنه. دم باش لناوندا باجار عفرین روجاوای کردستانی عربین که هاتنه بجه کرن خونیشان دانک لدار خسته دیده بریارا دست نیشان کرن مختارین کرد لسروان شرمزار کرن جدرین خوجه راگهاندن که بدهان جا عربان خونیشان دانک لدوارا نوروز لسر یارا جول دار خسته دیده سلوگان وکنا جبو قرکرنا ناس نامیامه و نویزگهن در بدران نونراتی آمد که بلند کرن بریا چند روزان آلیم برپرس بریارا گرتنا نویزگهن در بدرین عرب در خستبون پشتره نویزگهن در بدران دا خویانی یک بلاف کر دیده هاتیه که او بریار دی ببریگر جوگر آوان بوارن خوین رسن لو ماویه که رد کن. جدرن راگهاندن دانازانین ده انجام شروع پفتونین که لگندوار حمای و ادلبی هاتنه انجام دان انجامین نزدیکبون امریکا و ترکیه و دورکرنا ترکیه و روسیه هاتیه خویا کرن. جدرن راگهاندن بلاف کرن که واشنطن مالت 2 هفتیان ده بو ترکیه ده که دوجه کرینا سیستم مشکن اس 400 روسی برده پشت در باسبون هفتیه که گوتو بجین برا ترکیه و امریکا ده هاتنه پیکانین ده که ترکیه سیستم باتریوت جه امریکی بکره وکه هاتا شروع که روسیا و رژیم اسد دما بوریده به مبست گرجی و شر لباکور حمای و هروها لباکور ادلب درست کرن دا کوفشار لترکیه بکنود دا انجام دا ترکیه دوج کرینا سیستم مشکن روسی برنده لسر عرض شر لگندار حمای و ادلب کتا برجواندیا گروپن چک دارده و بتایبتیل دورا کفر نبوده وکه زانیارین هاتنا بالاف کرن چکدارن رژیم اسد و هزن روسیه زیانه کمازن بوان گهشت و پشتوانی که راستقینه جالی ترکیه و جبوی گروپن چکدار هاتا پیشکش کرن هروها جدرن راگهاندن دان زانین که ده انجام شروع پافچونن لگندوار حمای و ادلب ده انجام نزیکبون امریکا و ترکیه و دوربون ترکیه و روسیه هاتنا خویا کرن شروعین که هاتنه کرند بیجن اگر ترکیه دوی سیاست ده بردوان بیوی جهف پیمانی روسی ترکی ایرانی که وکا ولاتین گرانتور تینا ناس کرنج کریزا سوریه را وکشه او پرسیارا تی کرنگر و چه پیواندیا پیش هاتین ایرانی بنزیکون ترکیه و امریکا را هیا جدران ده زانین او نامه که 400 کنگرسمان امریکی بو سروک امریکا دونالد ترامپ درباره سیاست امریکا لسوریه شاندن در راحتی ده ترکیه و بویا صدم که ترکیه لسیاست خو وگری و حول بده بو بریا سال 2015 وگری و دریجیه به سیاست خویا وی سردمی بده جدران گوت که خاله دوی که ترکیه بریارا قداغ کرنا سردان عبدالله اوجلان اهل وشاندو اوجلان ده خوازا پارستنا اولهیه و سنور ترکیه کره او پنگا و ترکیه و کارازی بونک بو جبوی ولات نیکیتیا اوروبا هروها شروکاران گوتن کو سیاست امریکا لدوری و بتایبتی درخستنا ایران ج سوریه و جنابرنا هجمونا وی ولاتی لروجهالاتا ناوین هروها حولا امریکا جبوی درست کرنا نزیکبونا نابرا ترکیه و کردان دو حال بجاردن ترکیه ین داوی آماجه وی چند ددن کو ترکیه به همو کارینن خواه دخوازیج امریکا نزیک ببه و روسیه دور ببه شانده تایبت نافدولتیج بو سوریه دبیجه که کرد د کمیته آمده کرنا دستور نوی سوریه دبج دارن گره بدرسون شانده نافدولتیج بو سوریه راگهاند که کمیته دستوری سوریه ده که هجمارا اندام نوی 105 اندام کرد بج دارن هروها بدرسون گوت که تو اندام کرد کمیته دستوری یا بسر یانجی کمیته دستوری ده سر بپیده و قصده ونینن
کتیا نویسکارن کردستان سوریه پیروزباهی سروک نیچروان بارزانی لسر هلبجارتین و سروک هریما کردستان کر ده نامه که پیروزباهی ده کو کپی یک جگهشتی آرکه کتیا نویسکاران گوت ام باش دزانین که هویین گلیمه بوی و گریدای نو بگومان هم قاسی و برپرسیارتی نه ده نامه خوده کتیا نویسکارن پیروزباهی خو آراستی گلی کرد لهمو کردستان کر و هویا خو با آزادی و جگری و گشه پیدانی نشان داد. انجمن سیویلیا عفرینه لدربه پیروزباهی سروک نیچروان بارزانی به بونه هلبجارتنا ویج بو سروک هریما کردستان کر ده پیروزباهی انجمن دهاتیه کو ام پیروزباهی سروک بارزانی لسر پوستا سروکاتی هریما کردستان دکن به گل کرد ام کیف خوشیه باروت کن ده نامه دهاتیه کو سروک نیچروان بارزانی کس گونجاو ده پوستا گونجاو ده جبر کو کس کی سیاست مدار و بهشمندی ریوبری و سرپرشتی مجاران و چاره سرکرنا کریزان دکه ده داویا نامه خوده انجمن سیویل یا عفرین هیوی کر کو او پوست ببه در یک وکری جه سرکفتن بردوام پیش روژا دولتا کردستانی ده. سکرتر پارتیا چپا کردستانی سوریا پیروزباهی سروک نیچروان بارزانی کر محمود مله سکرتر پارتیا چپا کردستان سوریا دنامه خود پیروزباهی سروک نیچروان بارزانی لسر پوستا سروکاتی هریما کردستانی کرو گوت و سروک سرکفتن بهز ده اداره خو لسر هر آسته که انجام دایه که دوی دما هستیار ده او پوست به دست و خستیه لهر جهه کی یان جیل هر جهه باوریه محمود مله هر وها دازانین کو ام وک پارتیا چپا کردستانی سوریا و کوپرانیا خلک کردستان هیوی بسروک و شانازی به ریبازا برزانی نمردکن ده داویه ده هیویا سرکفتنه جه سروکاتیا هریما کردستانی را خواست تا کو به نمونه یک باش ده هرمیده. رخصتنك ما في مروان لعفرين روجاوای کردستان راگهاند کو گروپین چکدار به مبست آگر بزوی و دارین ولاتین کرد لگندین شیراوا خستنه. رخصتنا ما في مروان لعفرين دراپورتا خود راگهاند کو گروپین چکدار هر یک جزوین گندین کیمار براد جلبری باصل حایا سوغناکه کفرنبو کولوتو لشیراوا و چیای لوتون لیلون شوطاندیه همان رخصتنه پرچه ویدیو یک جبلاف کریه تیدا ولاتی کی کرد بیجه که هیچ ده مجمیران آگر ویکت یا هینجی بردوامه. بله تماشاوان هجا از وگرم سر روشا عفرین روجاوای کردستانی بزانبن ددمان هذا روشا عفرین روجاوای کردستانی بچرنگیه هر وها امی بحثا خونیشاندان یاکو د 27 و مهده جالی عربین کو لعفرین هاتنه بجه کرن امی بهتر لسر واسن بزانبن سدما انجام دانا و خونیشاندان جالی عربان و چیه امی زانیارین زیادتر جمیوانی م بریز مصطفی خلو چالگوان جعفرین امی بزانبن هاتبلی بوتن دب بریز دنباش بریکو ام درباسی نواروکا خونیشاندان یا کول عفرین جالی عربان و هاتیه انجام دان بزانبن دست بکت خوازم و یکشتا بزانبم ددمان ها دروشا عفرین بچرنگیه. مرحبا جوارو سرچاو مرحبا جيش كورو قالك بخير بري حد تشتكي قالك بري حد تشتكي عم تفضل بيروز بكم سلوك نيشربان برزاني بنبي عفريني وقال لي عفريني ودوري زيتون عفريني بل روشة ملتي مع عفرين روشك زحمتية إيشاكتي هين هيا انتهاكات هين هنا هين مسألة قرتني ملتي مع هين هيا مشكلات مدن مظن هيا رست ملتي مع عم كون ببين انه سادي شيست حطاني قندن هانا سادي نود فتنين قندد خو فتنين مولد خو
لهين يشك أنا هي دستنجاي هي ويشكي وانو ما ظنها يشكي معيشتي يشكي موسم دشاوتن موسم ارتاقي بيرد شيد بي ضرائب سر هنا يعني هب يشكو هب دستنجاي حطنا كو مرتبة دبينة يعني دافرين دو باش ذلك إذن أم بفكرن بله ذلك إذن بس بفكرين ذلك إذن أم بفكرن أم كونن ببين إنه ما كوني سدي الشيء سدي حفتي تشتي هتي عفرين الرسم كرنا شيء كرنا تخطيط ويا ما العرضي خلص ما فشلون بفقراندني ملتي ما وندت خو ومولد خو وولاتي خو باش بريز صازمه يكجي بزانه بم يعني او خلكن عفرينه ولاتين كردين رسن ودگرن سر مالو ملکن خو یان هاتی را وستاندن پیلا وگره والله فكروني بدقرن اللي بإيشاك وبزحمتي وبزور يعني السور كده ما قيرين كري ما دنق بلند كري جملت رو ملتي ما فقرن ملتي نبس ملتي فين وشهباء عم تخزن فقرن عم تخزن ملتي ما لتركيا يرون يشتنا عم تخزن ملتي ما كردستان يرون يشتنا عم تخزن ملتي ما لبنان يرون يشتنا والحمودة فري فقرن يعني دعوي فقرن دني نبس فينا ونبس ايه شهباء يعني لزور زحمتي دبينين يعني فقراندني ام دبينين سور بومبال دوران تيج هندن ام دبينين سينور تيجرتن بيش فقراندي وانا وشر هيروان جي متفقا شو حواجز النظام بين شو حواجز باش برسد بجبرا خلكن عفريني خلكن كرد ينكو لعفريني بريكو تركيا درباسي باجاري عفني ببا وداغير بك قالك خلق جا عفني دركتن تتبيج براك بيويستا بقرن سر مالو ملكن خوا چاوا بقرن سر مالو ملكن خوا اگر گروپن چکدارین کول عفنی دمینن دبن پیکرن خود برداومن جگرتن رواندن بن چاف کرن اگر وقرن ورو شما تک مترسیه د چاوا بقرن سر مالو ملکن خوا اگر تانها چار سری جوان بن پیکرن رنا هاتیه دیتن تمام او لا ترسي سروان هي سرما بالملت لهندري عفريجي هي يعني اذا يعني تري فيش ما تنا يعني اگر ولد باريزي بدركتنيش عفرين بي معناتهم كي دركفن يعني هي كي ولد باريز بك هي كي اخي خب بباريزيني دبي ولد تحمل بك يعني دبي ولد ضريبه بدي يعني باش بريز ولد باريزي برز ام دخوازن ام بچکی ام لسر خونیشاندانا یا کو عربن کل عفن هاتنا بجهگرن ام راوسن بریا سی روجان انگو 27 گلانه عربن کل عفرین دمینن خونیشاندانک لباجار عفرینه لدارخستن سدما انجام دانا وی خونیشاندانی چوبو اگر تجمر زانیاریان بدمه والله سبب يعني سببك رئيسي هي ووقت بيجي سببك دين هي كلام حق يراد به باطل يعني بياني وين دركات البيان انه ما رند ديت ما قوفك البيش ديت انه البيانات بيجي انه قرتني مكاتب مهاجرين يعني ريك سر ما دقرن انه عم فقرن باجارت خو عم فقرن ولاتت خو وريك دقري صار يكبوني سوريا وتمييز دكان وبين كرد وعرب عمد بيجن هاجر روس ما بقولتنو سالك دستنجي كرد ما زور ظلمي ما دي ما دستنجي دي ما حرتش تكدي شو انا قلتن عفريني باجاركي سوريا ملتي كرد عفرين بريمان مسلمان سورينا شو ما عم يفزو ظلوتي بكن شو ما عم يفزو هكذا جيش كي بكن يعني بيش تزيد شيبو ترى شيبو انتهاكات كي شيبون وقتيني مكتب كي ولا قرتن هات بيريوان انه والله سورينا انه ولد باريزن انه عفرين بارتوك جواليت يعني باش بريزي يعني الكل سنة ادبيجن كلام في ادبيجن موقفي بيان
دبي ام سر بشغلن ودبي ام فو مخفي زلال بكين باش برز الجوري آگاهین البردستما برز مصطفى الجوري آگاهین البردستما کو یک ج سدمن لدار خستنا یان جی انجام دانا خونی شاندان البجار عفرینه لدجی مختار کرد بو کو سرپرشتی اواند یعنی جبرچه او عربن کو العفرینه بجه بونا راضی نابن کو مختار کرد بنو سرپرشتی اوان بکن لا مسألة يعني سببك مباشر أو سببك حجة يعني سببي مباشر أنه هناك صلاحيات داس وانتينجرتن هناك حدود شفلراتي دونين هناك مؤسسات أمني قضاء دفاع لنا أو وانا دفاع شراندن يعني أفخص تكيم لاتيما كرد عفرين أنه أف انتهاكاتنا بسكنن أف دزير شيبي بسكنن أف تراني بسكنن دور مؤسسات القضاء وارد تفعيل كرن أو جديجي مثلا لأنه هجر قانون بطبخه أف نشاري دكين أفكاري دكين جيل بسكنن يعني أو جي ونيد عيشن يعني باش برز تيغوتن كو عربن العفريني هاتنا بجهكرن دخواز كنكو اوفيسن وان وكون هاتا جي تاغوت اوفيسن وان اوفيسن دربدران لعفريني بمينه بكري حتى كو بكاربن بغارن سرمالو ملكن خو بغارن زيدن خو دزوترين دمده هر وقت تيغوتن كو ما بس جفكرنا فان اوفيسان او تابوكرنا ملكن كردانه لسر ناوين عربان تراسيا فيكي هي تاني ارمان جفكرنا فان اوفيسان تابوكرنا ملكن كردانه لسر ناوين عربان حتى ترى راديك أبيك راسته. جري رئيس افتحي دوم آخرين شون عالم يجيشكي را ما شون دج ائتلاف را ما شون دج مجلس الوطني الكردي را ما شون دج حكومة تركيا را موجود أب مساليق قيود النازحين وين كذا كان ربيع عفرين وبند عفرين أف تغيير ديموغرافيا ملتي كرد عفرين ناروزية إنه أف تغيير ديموغرافي تشابه يعني نزوح ومهاجرين وميفانتي نوانية نفا شكلية هي كي وري نازح به هي كي وري ميفان به هي كي جذور ظلمتي بازده وري الذر بعيشة نوانية أبنا شرطي ميفانتية ونا شرطي نازحين ونا شرطي براتي ونا شرطي شركي دولت يعني ماري بزوري تفنج وري ماري خلقي بس انتي كافي وتداروينه وخافيا بشكينه وطالان بكي ابناء يعني نبو ميفانتي يعني ميفانتي شروط الخانه يعني هي كي ميفان بالعفرين شينا بيفا رنجي تصرفاتنا وممارساتنا بكي يعني باش بريز يعني جبر شب نرينا تا دزوترين دمده او دربدرين عربيين كل عفرينه بجه بونا وناغرن سرمالو ملكن خوا سدا ما ويكي چيه سدام فرن يعني سدام هناك موردوان خربونا يا اكيد دي نظام وان ملاحقات كده ايش السيجي سببك رئيسي هي هنا كانوا مستفيدين جعفرين يعني في الفايدة دين يعني نتيجة فوضى تشيبويا نتيجة فراغ الامني تشيبويا فراغ الاداري تشيبويا طيران تشيكرن دزي تشيكرن فايدة ديتن يعني لما انه متمسك بعفريني يعني بله گلک سپاس جبو میوانی ما برز مصطفى خلو چالکوان جنوا عفرینی تلگلما بو گلک سپاس جبو زانیاری انت نونر امریکا ی تایبت جبو کاروبار سوریه جیمز جفری اشکره کر کو ولایتین یگرتی روسیه دانوستاندنان درباری دیتنا چاره سریه که جبو سوریه کن بهتر بیزانین توی راپورت ده نونر امریکا ی تایبت جبو کاروبار سوریه جیمز جفری اشکره کر کو ولایتین یگرتی روسیه دانوستاندنان درباری ریا کو اگر هیا کار لسر ببه جبو پیشکتن بربدیتنا چاره سریه که جبو کریزا سوریه کو بویه که سوریه جتناهی و جدابونا خویان اف دولتی درکوه. جفری ده داخلانی که روزنامه‌وانی ده پشتی جویناگرتی انجمن اولهیان اف دولتی ده گوت کو روسیه و امریکا به هفره نزیک بونه که دبینن جبو بداوی آنینا ململانیا کو جدما 8 سالان و بردوامه لسوریه و او یک پیوستی به بریارن زحمت هیا.
نونەرê Amerîka herweha got ku taniha ew tu gavên mîna rawestandina şer li Idlibê û civîna komîta distûrê nedîtine ji bo ku ew karibin baweriya xwe bi rejîma Esed bînin ku ew bi rastî tê bigihê ka divê çi bêkirin ji bo bidawî anîna vê milmilaniyê. Dêzanîn ku Jeffrey bi awayekî cuda çarşemba borî li gel balyozên welatên herdem endam di encûmena ewlehiyê de Brîtanya û Ferensa û Çîn û Rûsyê û got ku daxwazeke rasteqîne ji bo dîtina çareseriyekê ji bo bidawî anîna wê milmilaniyê heye. Jeffrey diyar jî kir ku bidawî anîna milmilaniyê pêwîstî bi biryarên zehmet heye ne tenê ji aliyê wan de lê ji aliyê Rûsye û rejîma Esed ve. Dora Sûriye ya mafê mirovan di raporteka xwe de got ku hêzên Rûsî û rejîmê 24 avahiyên pizîşkî hermançkirine di 4 hefteyên borî de. Tora Sûriye ya mafê mirovan di raporteka xwe de got ku hêzên Rûsyê 24 avahiyên pizîşkî armançkirine di 4 hefteyên borî de. Li gor heman raporta ku çarşemba borî hatî belavkirin ku 24 êrîş li ser avahiyên pizîşkî li Idlibê û gundewarê Hemayê hatine kirin. Herwiha nekêmî 4 kesan ji kadrên pizîşkî ji destpêka bilindkirina astê şer yê rejîm û Rûsyê li ser deverê di 26 Nîsana borî de taniha jiyana xwe ji destan e. Heman torê dazanîn ku rejîma Esed di berpirsa di ber 15 êrîşan de ji wan êrîşên ku li ser wan avahiyên pizîşkî hatine kirin û Rûsyê jî 14 êrîşên dî kirine. Tora Sûriye tekeskir ku di encama wan êrîşan de nekêmtir ji 24 avahiyên pizîşkî ziyandar bûne û 6 ji wan tevlî mekanîzma dûrxistinê bûn ya ku ofîsa netewên yekgirtî ji bo karûbarê mirovî ew destnîşan kiribûn. Heman torê dît ku berdewamiya armançkirina avahiyên pizîşkî wê bandorê li ser jiyana sivîlan li deverê bike û berê wan dide derbederiyê û derketin ji malên xwe serbarî bandora wan ziyanên ku gihiştine avahiyên pizîşkî li ser rewşa birîndaran û nexweşan û jin û zarokan û jinên ducan. Heman torê daxwaza rawestandina wan êrîşan kir û got ku ew yek binpêkirineke ji yasa navdewletî re ya mirovî. Herwiha vexwend ji bo pêkanîna lihevkirinan ji bo piştevaniya miletê Sûriye û parastina wî miletî. Li dervî Sûriye ji bo wergirtina pasportê yan jî ji bo nokirina wê bêhtirî $1000 Amerîkî pêwîst e. Li Sûriye ji ber rewşa giştî nixwasin piştî destpêkirina şoreşa Sûriye sala 2011 bi destxistina belgenameyên kesayetî di nav de pasport jî gelekî aloz bû. Ji ber tirsagirtinê ji aliyê rejîmê ve gelek welatî nediçûne destgehên rejîmê ji bo wergirtina belgenameyên xwe. Li dervê Sûriye jî ew kêşe di asteke bilindtir de ye ku ji bo wergirtina pasportê yan nûkirina wê bêhtir $1000 Amerîkî pêwîst e. Li gorî malpera derec ku li Tirkiye $400 Amerîkî teklîfeya derxistin yan nûkirina pasporta Sûriye ye ku bi şêweyî fermî ji bo pasporta Sûriye ya bi lez tenê $725 Amerîkî pêwîstin. Lê simsarên rejîmê $400 tenê ji bo standina dorekê di konselxaneyê de werdigirin. Herwiha $200 ji bo teklîfeyên veguhestin û neştecîbûnê jî pêwîstin. Wate her pasportek $1400 Amerîkî teklîfe dibe. Li gorî amaran ragihandî ku salana derdora milyonek pasportên Sûrî ji aliyê rejîma Esed ve têne derxistin û salana derdora $500 milyon Amerîkî weke dahat dikeve destê rejîmê de. Wezîrê Derveyê Ferensa Jean-Yves Le Drian got ku amaje hene li ser bikaranîna rejîma Esed ji madeyên kîmawî re dijî sivîlan li Bakurê Rojavayê Sûriye lê hîn ew yek pêwîstî bi şopandinê heye. Wezîrê Derveyê Fransayê Jean-Yves Le Drian got ku amaje hene li ser bikaranîna çekdarên rejîma Esed ji madeyên kîmawî re dijî sivîlan li Bakurê Rojavayê Sûriye lê ew yek hîn pêwîstî bi dîvçûnê heye. Le Drian herwiha li beramber komîta karûbarên derveyên Parlemana Fransayê got ku wan amajeyek heye derbarî bikaranîna kîmawî li Idlibê lê hîn wan dîvçûn nekiriye di wê derbarê de ew serbar kir ku ew dibînin ku divê ew tekeziyê li ser bikaranîna çekên kîmawî bikin beriya dest bi tevgerê bikin.
لودریان هەروەها ئەشکەرە کرد هەمان جivînê ku nêzîkî 405 welatiyên Ferensayê yên ku tevlî rêxistina terorîstî ya Daişê bûne niha li Sûriyê girtîne yan li kampan dimînin ku hejmarek zarok jî di nav wan de hene û emaje kir ku eger vegerandina zarokan ji bo Ferensayê heye eger sê wî bin. û eger dayîkên wan rê bidin wê yekê lê Parîs dijî vegera bavûdayekên wan zarokaye û serbar kir ku lojîka ku ew kar li gor dikin hîn dibîne ku divê tewanbar li cihê encamdana tawana xwe bêne sezadan û got jî ku prosa vegerandina zarokan dest pê kiriye û tanha 12 zarokê sêwî vegeriyane Ferensayê piştî sezadana dayîkên wan lê hîn Daişên biregeznameyên xwe ji Ferensayê ne li Idlibê dimînin ku hebûna nêzîkî sedî ji wan hatiye destnîşankirin. Lodriyan derbarê Idlibê got ku Idlib bombeyeke demnîşankirî ye li gel hebûna 30,000 şerkerên çekdar li wê deverê û matirsiya durustbûna pêleke penaberiyê beref Ewropayê ji wê deverê heye. Ji aliyê xwe ve şandeyê Ferensayê yê herdemî li netewên yekgirtî François Dilater di gotina xwe de ya doh di civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî de derbarê rewşa mirovê li Sûriyê got ku Fransa pabend be bi helwêsta xwe derbarê bikaranîna kîmawî wê amade be ji bo bersivdanê beramber wê yekê. Dîlater tekezî li ser wê yekê jî kir ku welatê wî guh dide sê xalên sereke li Sûriyê ew jî rawestandina piştevaniya şer li Idlibê û rêzgirtin ji yasa navdewletiya mirovî re û pêwîstiya dîtina çareseriyeke siyasî berdewam li Sûriyê. Şêrîn Kîlo. Derbederên Idlib û Hemayê bi hemahengî li gel çalakvanên raghankarî ve xwendineke belavkirin ji bo xwenîşandanekê rojayînê li serê sînorê Tirkiye ji bo daxwaza vekirina sînor ji ber berdewamiya bombebaranê li deverên wan ji aliyê rejîma Rûsyê ve. Ew vexwendin hate piştî pirbûna hejmara derbederan li deverê ji ber bombebarana berdewam ji aliyê belavfirên rejîma Rûsyê ve. Ew xwenîşandan tê bi armanca xistina fişarekê li ser Tirkiye û Yekîtiya Ewropa diriya bilîndkirina dirûjma koçberiya bi kom ji bo destwardanê bikin di rawestandina şer de li ser wê deverê. Li gel nêzîkbûna bidawî hatina meha Remezanê li kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê penaber îdî amedekariyan ji bo cejna Remezanê dikin. رمضان ما gelekî xweş e û nêzîkî Eydê jî em cejna hemî miletê xwe Kurd pîroz dikin bi taybetî Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî jî em pîroz dikin. Rastî Eyda me îro gelekî xweş e. Milet tev diçe cem hevdû fêkî dikirin, cila dikirin yanî tikê mayînînin inşallah û em cejna hemî kesê mirovê xwe û ehlê xwe û cejna Rojava jî pîroz dikin. Em cejna we pîroz dikin vê heyva Remezana xêrê. ودجناها مناطق ما يكرد هر شارع جهان الفيروز كان ايفار باش اجي وكي هنرمندكي فيروشا رسول هنرمندكي كرد لكردستان دلال كامبا دومي سلافوريز جبو همي كسيمه وججناوي عيدا رمضان بيروز دكم لهر شار بارشة كردستاني لقالي كرد تمامي سرساغي جمال باطي الشهيد رجز خوازم سلافوريز وسلافي من جبو هر كسي هنرمند وهنرمند مي نخوش وكي حمزه يوسف سلافوريز خدي رمضان ما قالكي خوش بو وبخير سلامت وعيدا مجهات عيدا رمضان بكون هي خوش تربي جا بار صلاه شوي هي خوش تربي وام قالكي دجنا كردي خو مراتي خو تبدا بيروز كن وام قالكي كيف خوش نبي عيدا رمضان وقراتنا وينا بيروز هي ددا خلكي روشافا عيدا بعيدا بيروز بعيدا مشرف ان پیشمرگی خال کردستان پیروز کن ملت ما روجاوا ام بیوینا روز گج روجا مهر نملت خا روجاوا عیدا خو پیروز کن وک حمی صالح حمی جارا پیروز بای ولات ما کردیرا
بله تماشاوان هجان هاجین و چک لزگین گشتیا بردست من لگند کوکان ولاتین کرد خو نشاندانه که لدیجی گروپین چکدار لدارخستن کو عرب آنی بون تا کوان لگند بجه بکه هزین ترکیه هات نسر هیلی و ناکوکی چاره سرکر عرب جگند جی درخستن هروها لگوری زانیاری نما فی شک هاتن تقاندن و بریندار دناوا خو نشاندران ده به تایبتی خو نشاندرین کرد کتن جاره کدن از دوباره بکم لگند کوکان ولاتین کرد خو نشاندانه که لدیجی گروپین چکدار لدارخستن کو عرب آنی بون تا کوان لگوند بجه بکن هزین ترکی هاتن سر هیلی و ناکوکی چاره سر کر و عرب جگوند درخستن لگوری زانیارین بردسته مجی کو فی شک هاتن تقاندن و بریندار جی کتن تفی پنابری و روشا گشتیا دورکتنه جوانین روجاوای کردستان لهر جهه کولی دمینن سرکفتنه بدست خواتینن لهولی را پایتخت هریما کردستان جوانی روجاوای کردستان بناوی فرهاد ابراهیم بویا خودی پروژه که تایبت و خودی در دورا پنجی کارمندیه ام بهور چیروکاویا سرکفتنه ببینه مجالك بروجه هابون بروجه سركفتي والحلبة ومبردوامون بشتهنجي أم هاتنا كردستانه ما دسبيكر هناك بذكري كما فيدي هابون يه زمان ويه تكليا جواكي بشتهنجي أم بردوامون سركاري خوا مجالك بروجه كردستانه من نجاحات آنين ما خدمت جيكر مجالك خدمت خوردو كشكي خوي روجاوال بدي كرن مجالك بروجي سركفتي كرنا اللي هوليري والدهوكي والسليمانية وكاري ماجي اللي ناف خلكي ماي باشور دنا جبر هندي جالك كاري ماي يعني برشاف النف خلكي ماي باشور ده بس نف كردمي روجاوالا نبرشافن درفتك بو ونبزانن ام تشكاريتكن ما تخدمت وما تشكاري سركفتي الفيدي كريا لسوريش كارم دسبيكا مبو يعني اسيك بتنده بچوك بوم يعني بس الكردستان من كاري خو بردوام كر من بيش خست من جلك تطور كر يعني تشتا كردستان بوم يعني بوم تقديم كري اس تطورات قهامي ده فرنسي شغلش مره فهدر هبون فيدي منافسه نوكي سوري هبو يعني ما سكم تربو جبر هيك اس بيش جلك بيش كتم انها كاري ما بردوام الهوليري ام تخوازن كاري خو برفرح كن ما بروجيك الدهوكي هاو بروجيك السليماني جي هاو ام تخوازنو بروجا جي باشرو جي ببنا روجافا طبعا بروجيك ما ها اللبناني ام سر شغلا ومن طموحي عسكري خو سر مستوى جهاني بيش بيخم يعني وكي براندكي عالمي ورم معسكر بروجي من كردستاني نها بهتر ام بواري طبيده تندرستيده شغلا عربي بجن الرعايه الصحيه وك ام كردت بجنه چاودريا تندرستي يعني ميديكال هيرس اف وك ام وك في كاري في كردستان ام شغلن يعني رعايه صحيه وقالك خدمات طبيه ام تقدمين ايش خلكير تقريبا شل حتى بينجي كارمنت مهنه موظف قسمك الهوليرنا قسمك السليماني وقسمك التهوكينا وبهتر كردمي روجافانا وكي اركاريه كي ام درفت دنا خلق خوا يعني ريفبري يعني اداره بمراد كنجي هر كردمي روجافانا وحواله من بريل الشركه من سوري مرابون حتى نو كيجي مربر دوام يعني نافي كومبانيا من تارجت يعني ارمانش هر كسك ارمانجك جانا ويدها بيمجي ارمانجا من السرب كفم خدمت بكم وخدمت من جدابن كومبانيا مجي هر فكري ام دكن فكري مجي تيبتي منا يعني خاص بمنا ام بخد يعني از بخد رستكم واس بيشتيخم يعني ارمانجك ام بو هدفك بس بقيمزك عامده وك نصيحتك يجي هر خورتك راجنجك الكردستان بهر جهه كيبك از وك شيرتك ليتكم فرصه وارمانجي هر كسكي حنا طموحي هر كسكي ح بس بتعبي حتى تبقى هدفي خو نهر كسك مالا خضر ونشتيه ودقه هدفه وارمانجا تخوازي لکامپا دومیزیا پنابرین روجاوای کردستان یکیتیا خوندوان و جوانین دموکراتی کردستان روجاوا خلک زمان آلمانی وکریه
خل بهتر جبو پنابرین لبندا پروسیا دن هوا ملباتین خونه لولاتی ألمانيا. جبو فيها شباب خورتي ما كشي ما فيدك يجي بكن قالك كردي ما تشون دركت من ألمانيا جبو لهم شملة أوراقك تواصلك بحضورها بكن وإن شاء الله بهبينا قالك استفادة بكن جبي دوري وما قالك دوري دي جيبا كرني كردي وإنجليزي قالك زماني دي تريجي مامستا زماني ألماني ما والكمبا دوميز از من الاتحاد طلب انهام دورك ألماني دبكن جبو مستوى A1 جبرت لابي فر حمو بحاجة ألمانينا سير يعني قالك جوانا جوار لازم ألماني مستوى A1 حصرا شهادة جوار دبي جبو أوراقنا مشمل وجبو مثلا متواصل هناك الفيديو مستوى واتشي بهرن ور مستوى خد شيتر تشيكن يعني قالك جبرت شنا ويدي مستوى صفراء الويدي تقرن تديان بروا زحمة دبي الفرق من هنا بوارد بلشن وام جوار ترجمة يعني جوار بروا سهل كن ده جبر اختي شون ورج جوار سهل بي بله تماشاوان هجا ایرو 8 سال بسر کوچا داویه حسوی چپ در باست به. بله تماشاوان هجا به کم دیگه هجن داویان و چین خواه بریب داوی هاتنی جاره که در میسر نوچان بیراوت بینن. جدرن راگاندن دانازانین که نزیکبون امریکا و ترکیه و دوربون ترکیه و روسیه پیشاتین داویین حما و ادلبه ده آتا خویا کرن. گره بدرسان دبیجا کرده دو کمیته دستوری سوریه ده بجدارن تنونرین پیده و قصدید ناوان دنینه. جیمس جفری اشکره کرد که ولایتین یکگرتی و روسیه دانستاندنان درباری دیتنا چاره سریه کش با سوریه دکن. دورا سوریه یا مافی مروان ده راپورتا که خود گود ده 4 هفتیم بوری ده هیزن روسی و رژیم 24 آواهیم پیزشکی آرمانج کرنه. نوچه جور هاتم پیشکش کرن هر شد و بختار بن.